سلااو بن تماشاوان برز بولتنا تایبەت ڕۆژاوای کوردستانی سووریە دەست پێ دکە. سەرکردایەتیە پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا لە باژارێ دێرکێ و کۆمیتەیە جواکی یا پارتیە لەگەل هەنێک کادرên partiyê seredana malbata xebatkar Hesenê Çep bavê cemo kir. Di salvegera koça dawiya xebatkar Hesenê Çep de her du endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Hüseyin Silêman û Abdurrahman Qasim li gel hejmarek kadrên partiyê seredana malbata xebatkar Hesenê Çep kir. Hesenê Çep ji kesên yekem ku teblî refên bi zava rizgarî xwaza Kurdî bû û yek ji kesayetên niştîmanperwer û navdarê deverê bû. Ji dema ku Tirkiye û grupên bi ser ve derbasî Efrînê bûne û bi sedan welatiyên Kurd hatine binçavkirin ravandin. Ark navê 25 welatiyan ku binçavkirîne eşkere dike. Te pêzanîn vê raportê de. Ji dema ku Tirkiye û grûpên bi ser ve destêxwedayîne ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirine û bi sedan lawkeçên Kurd hatine binçavkirin û ravandin û tu zanyariyek li ser çarenivîsa wan nîne. Li gorî ku lîsteyeke gihîştê destê Arkê navê 25 kesan ku çarenivîsa wan heta wekenha ne diyar e û ji dema ku Tirkiye grûpên bi ser ve derbasî Efrînê bûne hatine ravandin û binçavkirin û ew jî ebin yek. Mihemed Mustafa Reşo 3 salî ji gundê Tilsinûriyê ser bi nehiya Cindrêsê ve ji bihara 2018 ve hatiye binçavkirin. 2. Mihemed Tatar 26 salî xelkê Cindrêsê li rêkefta 27 çarê 2018 hatiye ravandin û binçavkirin. 3. Reşîd Mustafa Ebid 34 salî xelkê Raco li rêkefta 4 heştê 2018 hatiye binçavkirin. 4. Hûrîk Mihemed Musto 28 salî xelkê gundê Hokanê ser bi nehiya Bilbilê ve li rêkefta 25 yazê 2019 hatiye binçavkirin. 5. Edhem Mahmûd Şakir 18 salî xelkê gundê Mirwaniyê ser bi nehiya Cindrêsê ve di bihara 2018 hatiye binçavkirin. 6. Salah Musa 34 salî xelkê Mabataya di adara 2018 hatiye binçavkirin. 7. Mustafa Abdurrahman Babo 35 salî xelkê gundê Heraboyê nehiya Mabata li Nîsana 2018 hatiye binçavkirin. 8. Mihemed Ednan Mala Alî 29 salî xelkê Racoa di bihara 2018 hatiye binçavkirin. 9. Ehmed Mihemed Bedewî 25 salî ji navenda bajarê Efrînê di Eyyara sala 2018 hatiye ravandin. 10. Mihemed Henan Alî 24 salî xelkê gundê Omoyê nehiya Mabataya li rêkefta 20 çarê 2018 hatiye ravandin. 11. Ramadan Mihemed Hüseyno 22 salî xelkê gundê Omaroyê nehiya Şeran li rêkefta 20 çarê 2018 hatiye ravandin. 12. Hemza Şaban İbrahîm 28 salî xelkê gundê Xelîlkoyê nehiya Bilbilê li rêkefta 23 2018 hatiye binçavkirin. 13. Asya Şaban İbrahîm 18 salî xelkê gundê Xelîlkoyê nehiya Bilbilê li rêkefta 23 2018 hatiye binçavkirin. 14. Mustafa İbrahîm Mustafa 33 salî xelkê gundê Meydan Ekbisê nehiya Racoa li rêkefta 4 2018 hatiye ravandin. 15. Fewzî Hemîd Hemze 44 salî xelkê gundê Kulyanê Xwariyê nehiya Raco li rêkefta 23 2018 hatiye binçavkirin. 16. Hecî Slêman 40 salî xelkê gundê Ramadanliyê li Sibata 2018 hatiye binçavkirin. 17. Abdurrahman Arif İbrahîm 32 salî xelkê gundê Kaxirê nehiya Mabataya di sala 2018 hatiye ravandin. 18. Ronak Mihemed İbiş 27 salî xelkê gundê Qantireyê nehiya Mabataya li rêkefta 31 çarê 2018 hatiye binçavkirin. 19.
احمد خالد احمد 20 سالیه و خلک گوندی خلنیرایه ده سباتا 2018 ده هاتیا رباندن 20 مصطفى محمد علي 36 سالیه و خلک جندرسیه و ده بهاره 2018 ده هاتیا رباندن 21 مصطفى حنان 32 سالیه و خلک گوندی بریم جیا يناحيا ماباتا و ده نيسان 2018 ده هاتیا رباندن 22 حميد مصطفى 40 سالیه و خلک گوندی مستعاشور يناحيا ماباتا و لرکبتا كينه 2018 هاتیا بنجاف کرن 23 جميل محمد نعيم 21 سالیه خلک گوندی حج قاسمه يناحيا ماباتا ده ادار 2018 ده هاتیا رباندن 24 رمزي عبدو مصطفى 53 سالیه خلک گوندی خلنیرایه لرکبتا حفته ده 2018 هاتیا رباندن 25 فرمان عمر بكر 28 سالیه خلک گوندی بعدن لیه ناحیه راجو ده سباتا 2018 ده هاتیا بنچاف کرن به بونه روژا جیهانی زاروکان به تایبەتی زاروکên کۆژبەر جنگ شەڕان dibne قوربانî êdî rapor amarên herîn û derbarî vê yekê têne belavkirin. Li gorî rapora rêxistina parastina zarokan sêvdeçilîdirên belavkiriye sal bi sal rêjeya zarokên ku li navçeyên şer de dijîn ber bi zêdebûnê ve diçe û got lê cîhanê ji her pênc zarokan zarokek lê navçeyên şer dijîn. هەروها li gorî amar û datayên netewê negirtî ku ji sala 2020 ve hejmara raportên zarokan yên ku li navçeyên şer de hatine amedekirin zêdebûye û hejmara zarokan yên ku ji ber cengê dibne qurbanî sê qat zêdebûye. Serbar kir ku salane bi sedan zarok ji ber ziyanên şer, nebûna ava paqij, belavbûna nexweşiyan, nebûna çavdêriyeke tendurustî zarok dibne qurbanî û jiyana xwe ji dest didin. پەیەدێ کەچێک کوشت û iddia kir ku wê xwe kuştiye. Lê piştî malbata wê li ser ragihandinê derket û daxwaza eşkerekirina çaranivîsa keça xwe kir, peyedê seredana malbata wê kir û ji wan xwest ji ragihandinê re neaxivin, dezgeha şehîdên peyedê wê keçê bi şehîd rabikîne. Piştî nûçeya dezgeha arkê li ser kuştin û eşkerekirina çaranivîsa keça Kurd ya navê Nalîn Mûsa û hevdîtina birayê wê diriya arkê re. Peyedê seredana malbata Nalîn kir û gotin wekû rêzgirtinê. Ji malbata wê re em ê Nalîn bi şehîd rabigihînin. Tevî ku wê xwe kuştibû. Lê malbata Nalîn ew yek û çîrok bi temamî ret kir. Li gorî agahiyên arkê piştî çend rojan peyedê merasîmên ragihandina şehîdbûna Nalînê li gundê wê Abrê bê ku dayîk û bavê Nalîn û birayên wê amade bibin li darxistin. Nalîn bi şehîd hejmarkirin piştî iddia peyedê di mafê Nalîn de ku gotibû Nalîn xwe kuştiye. Arkê ji jêderne taybet zanî ku malbata Nalîn ji alê peyedê ve hatibû tehdîdkirin eger ku beşdarî merasîmên ragihandina şehîdbûna wê nebin ew ê dê termê Nalîn ji goristana gund derxîne û bibin cihekî din ve şêre. Lê dîsan malbata Nalîn de merasîmên peyedê li gundê Abrê ji bo Nalîn amade nebûn. Peyedê di nava merasîmên Nalîn ragihandina Kurdî ya ku nûçeya rastiya kuştina Nalînê belav kiribûn be ragihandina çeteyan binav kiribû. Daxwaze ji xelkê kiribû dûrê ragihandina Kurdî ya ku bi vî corên nûçeya belav dikin dikevin. Zincîra revandin û kuştina law û keçên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê peyedê û çekdarên wê ve berdewam e. Herî dawî jî keçeka Kurda temen 18 salî piştî bineçarî ew teblî rêzên xwe kiribûn kuştin. Keça Kurda bi navê Nalîn Mûsa ji dayîkbûya sala 2002 e piştî ku teblî rêzên peyedê bû. Li ser destê çekdarên peyedê hate kuştin ji ber ku di beradê de bû. Pizîşkê pispor ku pişkinîn ji termê Nalîn Mûsa re encam daye nikariye demê kuştinê destî şan bike. Li gorî ku pizîşk dibêje Nalîn Mûsa bi guleyekê hatiye kuştin. Malbata Nalîn dibêjin ku Nalîn li ser destê çekdarên peyedê hatiye kuştin. Nalîn Mûsa xelkê gundê Abrê yê bi ser çil axiveye. Di kurta vîdeoyekê de dibêje dema ku were şehîd kirin wêneyên wê û nûçeya kuştina wê bikînin malbata wê. Li Rojavayê Kurdistanê peyedê di revandina zarokan de berdewam e. Herî dawî jî peyedê li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê zarokê bi navê Fethî Umer Mihemed temen 13 salî ku xelkê gundê Comaliyê rapandin û teblî leşkeriya neçarî kirin. Behtir Pêzanî di vê raportê de. Rojavayê Kurdistanê peyedê di revandina zaroka de berdewam e. Li bajarê Kobanê peyedê zarokekî kêm temen revandin û bi neçarî tevlî leşkeriyê kirin.
زاروك بناوي فتحي عمر محمد 8 سالي و خلكي گوندي جمعلي جالي پیده و هات رواندن و مالباتا زاروك کوبني فتحي محمد دبيجه پیده با پرسه درواندن كرواندا مالباتا زاروك محمد بانگك بلاف کر و تیدا داخواست ریخستنین خوجهی و ناف دولتی کرن کوچارا نفیسا کروان یه کوچ آلی پیده و هاتیا رواندن دیار بکن و دو بانگه دا هات کو پیده دلشگری کرنا زاروک کم تمن دا بردوامه و تپابندیه دی یاسای ناف دولتی ین تایبت بزاروکا ناکه تاوی کو پیده ریکفتنا جنیفه یا 2014 یا تایبت بمافه مروفن امزا کر لنهات تپابندیه به ریکفتنه ناکه أنا البيت دارين قندي ما بخافي كورك ليستان كورك بيدنا كذا برنتون تشدوني كي حابدوني كتشكرن عمل زون بوفي خلنا يلمولو وسيمان بوفي خلنا يلمولا بوفي ليستان وأز قول بيه تانين أز قولي تانين وقت يجي أز كتشب بس خازم إبراهيم مجي تشور معه باري برم من خطا ساكفاتا شقوصب شو بيك هات روباري ناكرا عم خازم يكور كيما عم ببينن برد يسجام وهم بتشو عمي خاط شور دا صالة او ابراهيم يجي 14 سولينا اوجي اولا عبدنا حادث بو عبدنا او كل بو هذا كنير بو اوجي امس زاني خد كنا ونوي بس كركين من وانا حيرمون وانا برجو بوخا كنت دوني كي امازون كركين ريو باري وهو ويجي جام ونوي جام ونوتي ياكل في داري ساري الوصل لي ساكني في رشور كرنا يكي قنديش مره هوني جو او كوكودا برن كوكودا باشورت ما قاپن نيشتن روان ما ناكر او بد خازم كركين باگر ريمور او ثانيه واحده عمري خوي 14 سول جبندن رکفتنا جنیفی یا کو پیاده لسر امضا کریه یک لشگری کرنا زاروکن کم تمن نمینه و بداوی وره دو چاندن بمبین لدورن کو سویل لهنه قدغه و بداوی وره سه جنان دشر لشگری ده بکار نهینه هر واحد تیر ماه سال 2018 رکفتنک نافبر مظلوم عبدی و نونر نتوی یگرتی ده ها تا امضا کرن کو قدغه زاروک کم تمن دناور لشگر ده هبه اللي پیده پابندی بر یکفتن ناکه و یا هری داویج رواندن زاروک بناو فتحی محمد خلق گند جمعالی یک کاور روجاوای باجار کوبانی کود یکی ماه حزیران 2020 دا جالی رخستن پیده و هات رواندن تماشاوان الهجا زي يكسر بچم جم دايكا زاروكي بنابي فتحي عمر محمد يسي صالي كوجالي بعدي بقى چند روشن هاتي رواندون حتى هاجي چران بي صاوي ندياره زي بچم جم دايكاوي خانم زهره احمد مجي بزانبن كروي تاوا هات رواندن لوكي دري كنجي عزيزان ياريان جي ورگرم خانم زهره تم جمته هدما تباش بدس بيك جمره بيج كريتا فتحي يتمن 3 صالي عمري 3 صاليه بتشوك وحيده شوا هات رواندن كي جان دمي هات رواندن بتشي وهي هات رواندن دام باشا سال شوا لو كاميرا شوا تورينا عن الفاض جو مارينا زار محمد فريد الديوي ما كل كمان جروب كامل دماغ عارف خطر قال لي ما تبي معي كل كمان بتجي جام ولا دوت يسمونه بتشجر تبارك الله في الزول بس محرم بس بس ما هو اللي يمر بس حيرم ولا بريك وبتشوف طريقي بريك كيف الرياض سامي تعبى تقول ذات كيف فاش ينزل الكور كل او كذا بريجي أن تقوى تطبيق الريون ما نادي أمثلة وسيلة أمثلة يا كذا أمثلة دورون أمثلة مثلا تشقوا سقوطات أمجاديون أحكامون ترى أنا ما ناكر من ببيج ما ببيج كل جام لي مشكلات اللي برد كم هذه أيوة برد جام بس ما ببيج كل كذا ما باش فصل ما تمام أو في أفضل تركي متكرر أو تاني من عالم التشكيل إبراهيم تجي ورقة أم يخيش ورقة صور إبراهيم تعال أم يخيش تشقوا تشوفك هتشقوا فوق كريو نادي شور معنا شوي أول شيء بروجاري ناكر النادي أو يوم تأخذ تقولي من باجري أنا العظيم كيف إذا كان الفريق أنا نفس كفانا وبيجوا باش خانم زهره افچند رو چه بويه کو كريتا هاتي رواندن وتليفون بيونديد نابرا وكريتا ده چه نبويه دما کو سردان ونچون وبري خدا اسايشه وبري خدا بيدي چجور گوتن والله زمان قلت سنة لا زعمي كل من رياض بالشامي ساعات دهج موظف كده أري
باش ثانية بله كرم بك تمام بك أري أنا نقول الجمعة لنا نقول درنا نخوك الجامعة وتشد كاميرا تدي وتبيني دري سيدي بري فاري تشكي جامعة أو قلت بس تراج مرتب أو بشكر كاميرا أم هذا تبدأ تلا تجبر كرنا تلا كل كرنا تبنا بروي تبنا كرنا أم دخلت كنا بعرف ولا تو بجمع تكتب ما تكتب باش افچار رو چه بویا کو کریتا هاتی رواندن حتی ها و نزانن لکوی دریه چارانویسا وی چیه و برای خدای اسایش بیجن الجمعه باش اجبو کو کریتا جارا کدن وگر مالی اون هوارا خودگینن که اجبو کو هم بزانبن کریتا لکوی دریه هونه چه بکن؟ I'm doing good man jam I'm good very hard for it okay I'm working as a guy in work in I'm عمري قاعد جوكا شو تقولنا هاي صلاحية مبادرة كامل صلاحية أنا بترى في ملاتي مواد كنا بوزاري فاكيد دربينا دربنا ما جانا بالفعل بقيت كامل بنتانجو دريوارم صوارم كلام بكن أو كرجي بالماذا تيجي كارف هون كاتي أو دماغ أكثرنا قارنوا بيجنا مثلا أنت طالبين القارنوا بيجي كامل هو كنت لازم أقول ما بعرف ميكانية واحدة ما كيك بخصوص اللي قصدي كان بله مهبیت کو کروات زودترین دم ده وگر مالی گلک سپاسش بو خانم زهرا احمد دایکا زاروکی که هاتی رواندن حتی آنها چارنوی ساوی ندیار زور سپاس لسر آمده بونا تا یک سر تماشاورن هجار دچم جم میوانی خواه بریز رضوان سیدو او جی مافناس و اندام اوفیسا یاسایی انکسیه جه باجار قامشلو تبلیمت به امیل سر رواندنا زاروکان بنچاف کرنا وان لشکر کرنا وان تبلیبونا وان دناوا ریزن شرده جه آلیه پیده و حتی ها اف دیار دل روشاوای کردستان بردوامه جه آلیه یاسایی و جه امی شروفه بکن لسر راوستن برای خودم میوانی خود بریز رضوان تیمه جمته هفدما تباش به ام بیجن دیارده رواندن بنچاف کرن لشکر کرنا زاروکان چه جوره ام بیجن تاوانه جو آلیه یاسایی به؟ ایوه باش سپاس سرچاوه براستی من دال زاروک همواری ده تایبت واری سوری دما شرد دما جنگی ده ایج زیانی داتی نگفی مدان زاروک چد واریش جنگی ده چد واری جواتی ده چه دنا کوکی دوتا مالباتی اوانا دروشا مندانا لسوریه براستی گفتی نباش آلی لشکری ده تبدأ زمان كروبة شجار همول السوري تبدأ زاروك دخست الناف لشكري وكارداني دعالي جنجيدي فأبايا دسبيكي دسبازن تشكي زرار بكي مريكفتنا ماركين من دانا زي زاروكا دي ودن كيجا مروفي 80 كيمي تيجي سالة اعتبار دي من دان زاروك بله برز رضوان يعني دما كو آلية كيانجي كسن كو بفيد ياردي راد بن زاروكان درابين بن شاف دكن 8 بچوك اگر ام بیجن 13 سالی به هری داویجی زاروکا کلکوبا نجالی پیدا به 8 13 سالی هاتی رواندن ام بیجن یعنی اف آلیه دما کو بوی کاری راد به جالیه یاسایی و چه سیزادان چه جزا کرن جزایاوی چیه براستی رکتنی مافین پروبا اینا دولتی تبدا تکرد کریه لسر المچینا زاروکا من دارا تیخنار لشکرا تیخن شد چه یاسا نردولتی آمافین مروبا و یاسا نردولتی برنگتی گشتی اوانا تبدا جزاکرین تکس کریه لسر انو کی زاروکا تیخنار لشکری خواه من دارا تیخنار لشکری خواه تیخن جنگی دین جزاکرین و براسي دادگاه أنا دولتي تاوان محكمة دولية تكسكرية للسرفي ودادگاه ذكي للسرفي بنهي كمن شكرو بي شكدار بي وبريارك تاريخي هبو يعني ده حضر الواسطات لكونغو برفساريكية كي بديت انه بوسيسيون سازيك جي شكدار جي كونغو هات دادگاه كرين
غاتشكي بارقب وهجاب وثبيا بين الزمان فالبرتش جروب تشكدار من دال كان مخسب الناف جروب فني تشكدار وناف شرط كان به تنجزات كرين أغايا بنتي كرنا فيش مارتي مروفاش مارتي من دالا بالتايبتي فأغايا جي همو رئيسنين إلى دولتي مارتي مروفا تكسكرية للسربيان وبزاروكا دوري جنجيب باش بريز رضوان تدسبك تبحثا مذاكرنا ريكفتنا ناف دولتي تكر ام بيجن بيدي ريكفتنك ناف دولتي مذاكر تدا لغوري ريكفتني ادينابا زاروكان برافينا يانجي لشكر بك تبلي شر بك اللي تبي في ريكفتني جي تبي كو مذاكري لسر ريكفتنا ناف دولتي حتى نها بيدي دا رفاندون بنشافكرون لشكر كنا بان زاروكان دا بردوامه وشهيد كفن باش او آلية كو بابندية بفي ريكفتني نكن قالوا چاواتي جزاكرن بيدي حتى نها بابندي بفي ريكفتني نكريا حتى نها جنهاتي جزاكرن ابيك چاواتي خوندن باسی الگور استیل گشتی 10,014 سازیا نداء جنيت بيتكرر همذكر انه زاروكا جناب قدرت جناب لشكري قدرت رياتشكي قبكي تجاهو براستي جالي يتكافت بكار ناني بركي هناك دور خسن ولكن بيشتي لك قلت لك ديشي تشيبول نتوين يقوي وقصد دار خسن بكار نهاتي ويرنجكي ودبيجا ام بيجن برنجكي قشتي بكار نهاتي وريكتت والسروان السر الالي قصد يتكد صاروا بناب لشكري وان هنا غاب بيكنا كجمارتي من دارade سيار البرد شل بيشا دادگاهي نا دولتي أبايا قل لك حالي وروتشيبون وستازين مافي المروفا بلقى كرن توصية كرن ودشان دنج ريحتني ناف دولتي بدي باندور للجهاد فقصدي السيارة دبر في بالتكر لآلي دادگاهي ناف دولتي بيش التشا دادگاهي خيبة فاشروجي دل دار كبل السوري باش اگرم بین جالیه یاسایی و تخواجی تمام فرانسه بریز یعنی جو ما فينا توني قرتيا كو دستورداني بك في دياردي ده جبوكو في دياردي راوستينا بتايبتي زاروكن بتشوك ينكو كو دسبيكت مقوت روجافاي كردستاني هش مارك مزن زاروك تينا لشكركرن جاليه بيديفا يعني ما فينا توني قرتيا كو دستورداني بك في دياردي راوستين بسكنيني انا براستي جماعتي وي بس مخابن نتوين يقوي شيء أبغى هنا دلتي بآكي قرانة بون سوريا ده قالك بين فكرين شيء بونج عليه همي جروبي جدار ضمن وان ده قصدي ده لبرجو هي وان ندخل إنه أمي أشهر جد وجزار كن أو زقتك الوان ندكرين إنه بديهم زاروقا دخل جناب لشكري ولشكر نكه كاركي جدي نبوش دياري ده اشتي هي تكذكين لسر ريكتنا ما في من دارade شركتني نابلتي غريداي ما في من دارade وسويات تكذكين ولكن كارك جدي بيرابويه انه انا بيدا يا هذا الكوميتي فبشين الكوميتي كي غريداي نتوين يبوي او جيتم كاري قرانا ببرانغكي جدي لبرجو هي ما دخل انه تشكي والوضعيات بيجي معارض ريكتني دولتي معارض ما في من دارها بس بيجي كاركي جدي في رامويه انه زقتي روان بك او كار بيجي البرشابه مند باش تدبيجا جما فينا توني قرتيا دستورداني بك في ظاهري في دياردي راوستينج بوكو زاروك تبلي شرنبن شهيدنا كيفن بتايبت يعني براستي حالتي نوهال روجافاي كردستاني قالكي زيدا بويا يعني بيدنجيانا تويني قرتي كو بجدي لسر فيكي رانا واستكارناك بيدنجيا وي بنارينا تا شو تيدا يعني بيويستانا تويني قرتي شبكه حتى كو فيديو ديرا وستينا دبي بتشب اركي خرابه
براستی جماعتی و آرکیوی دی کاری را وقتا زمان بس تشتی أنا أمزان السوري ده همتش سياسية يعني رو كايبون نداء جنيف دريا نتوين يقوي ريكتنا دو قصدي ونتوين يقوي داركت كارن زبطي لي بكن وكوميتا بشينن ولوكلينا بكن انه زاروكا هم من دارا دخلنا بلشكري كارن دي كاري بنقرك كاتبانا براسي زود يعني دستيك دي قرك كوميتي وان آمدبانا لسوريا لحريمة إيك شر وجنگ هي ولكن براسي كار نكرن همتش لسوريا هاتي بوي سياسي يعني كارنا بلي تجبروا بكارفة وقت دهات فستن رانبوي أو جي سوجي واجي بنهي واجي هي أنا جي السروان يعني تكسبوي إنه كسين إيه من دارين زارو دنار لشكري شغلوا بيت شغل هذي شدنار إيه قصر دي هذا أنا سروان تكز بوني يعني كسانا ودبيجي زارو كار دين دنار جنگي دنار لشكري وان هي ولكن بيجي برنجك جدي كار جير نبوي. بله گلک سپاسش با میوان مم افناس و اندام اوفیسا یاسایی انا کسی برز رضوان ستیدو جقامش و تبدلنا بو گلک سپاس لسر آمده بوناته گروپین چکدار و عربین که لعفرین روشاوای کردستانی بجیبونه ده دزیا جدرا جیانا وان و برهمین دمسالان ده بردوامن جدرین خوجهی جا عفرین راگهاندن که چکدارین حمزات و عربین لگون ده برج عبدالو یعنی برج عبدالو یبسر نوند عفرینه برهمین دمسالا فیکی دچنن و جخورا دفروشن همان جدر تکسکر و گوت گو دما یان جبیجن خودین زبیان دبنا ریگر چکدارین حمزات بچکان گفان وان ددن و کو جدران دانزانی جی کن هادم سالا برهمن فکین هاوینیه و کو سیب و خو برهمن دن جالی چکدار و عربان و تینا دزین و ناهلن خودی زبیان سوده جور بگرن لعفرين روجافاي كردستان دو سي كاتشنكو د زندان حمزات ده هاتبون ديتن هاتن سربس بردان لغور جدرك آگهدار جا عفرين جار كرا راگهاند كود ناف سي كاتشن کو هاتنا بردان کچکا کرده نشتجیا باجار عفرینی بو همان جدران دانازانی جی کو دو کچندن ین هاتنا بردان عربن حتی ها هجمارا کچو جنن دی زندانان ده چران ویساوان ندیاره هجمارا مزن جوانجی حتی ها چران ویساوان ندیاره بریا چند روزانجی دمان شری لناوند باجار عفرینی رودایه بدهان کچن کرد و عرب دی زندانا چکدار حمزات لطاخا محمودیه هاتنا دیته لگند باسوت عفرین روجاوای کردستان رخصنک دکار مروی ده کار دکه کریارن نجات پرستی و عنصری لسر کردان بریو دبه جدرن خوجهی راگهاندن رخصنا دست به دست بریا چند روزان کرتون خوارنه لگند باسوت بالافکر لبتنه لسر عربان هات بالافکرن جدران تکجی کرن کو کارمندین رخصنه به اشکر راگهاندن آلیکاریان لسر کردان ده بلاو ناکن بتنه او آلیکاری لسر عربان وورن بلافكر نویزگاه جن و زاروکاتیه یا انجمن اجتماعی کرد سوریه جوینا خو یا هیوا حزیرانی لدارخست دیده هجمارک مجار گوتو بیش کرن جوین با آمدبونا همو اندامان بریوه چو دیده سپیک دخولک بیدنگ لسرجانی پاکروانان راوستیان دی جوین ده به توندی بن پیکرنن ده درمافی جنان ده نخاسم جنین کرد بتایبت ین عفرین شر مزار کرن هر دی جوین ده بحثا مجارن سیاسی لسر آستا سوریه و روشاوای کردستانی جی کرن سالبگرا پازدان یا شهیدبون الشیخ معشوق خزنوی ببیرجی آنین لعالیه کدن جوین کد و کارن جبو یک ریزی و کلوستا گوتارا کردی بلند هات نرخاندن
لسر جوینا نویزگاه جن و زاروکاتی یا انکسی کو جوینا خویا هیبا حزیرانه انجام دان بزانبن چه مجار دوی جوینا خود گوتو بیش کرن لسر چه بهتر وستیان گرنگی دانه چه در انجامان درکتن بلا از زانیاریان جمیوان خو خانم حیات قچو انداما نویزگاه جن و زاروکاتی یا انکسی گوتو بیش بکم لگلوی بی مجاره خانم حیات هدما تباش به و ام بيجن جوینا خویا هیبا حزیرانی والدار خص و تیده هجمارک مجار تیده گوتو بیش کرن دست بی که ده ام بزانبن او مجارن کو و تیده ده جوینا خود گوتو بیش کرن چه بو و بهتر گرنگی دا چه هذا دلائل خلاف الرشد والتضارب كارمند آرتي كبيرة في كنال يرسمين بورو بنو رولا آگاهی بانا جزن جبوه جبات عمل أوكي تجمع تعرف في براسي أبدمك تبع كورونا وروسي وحدث تكن في بابو جبات عمل كقول شركة جيرتاني ثلاث مشاهد هاتن بود بيشترين يا يتنين البدرة فاضمين بيشترينا في الفريدة مخلوق النووي دبابانيا فديليدن وضعفاً فيني وصفتنا بوديبيرتس أم جلت رنجة بدرس تكنين للسربان بنتكرين فوق بالحقي نصف اللي عصمي سينكرن أم جلت يسر تكنين وما كمزاتر وضع كردي وأدى نيجيبونا في كرديزي أو في وحدة فرمتين بطانا بر أم تقدر تشتغلين بالتالي ساعات باش بگومان نوکو هون بخوا نویزگاه جنان و زاروکتیه نه بگومان بهتر گرنگیه دیدن مجارا جنیه هون سر جنان بهتر راد وستن اگر ام بین سر بن پیکرین کو در حق جنین کرد تینا کرن دوی درباره بتایبتی بن پیکرین کو در حق جنین کرد ين لعفرينة تينا كرن جاري جروبين تشكدار و هون سر ويا كيجي هون راوستيان وكو مديت بريا چند روجان فيديوين بفيرنجي وكو تشاوا هجمارك جنين كرد زندان جروبين حمزات هاتن ديتن اف فيديوهات بشوايا كي برچاو هاتن بلاف كرن اف مجار بتايبتي وچاوا غوتو بيش كرد جوينا خوده هذا القناة يعني خيارنا الجيش المداريين بتاريخها اسمه حشد الناري شبك هاتفو دافتن بالنعوان جروبين كتارب أو جروبين انبرو وجربشن فرقة الحمزات وهنا مجدين جلت شرد نعوان بشيبه مداهمة حتى ومقرات يحسرون برحبة الحبسي وانده جلب شنو يفضلها تبون رواندن كاتبون برنج النمر وهاي إنساني وان كاتبون وان بيتاب تربون يعني أبقى سبايات يعني نظرية أن يوقع أو تجمعون قارقة عن مسافر أم قام بسن برخصني مافناس برخصني نابدلتي بأمبان كقدسين بقى نابدلتي و رول كتير كاربن بانك يرى من يرانا دو باتينا و بانك قدسين بقى نابدلتي بود دولة عسكرية بس انتهاكها بتكنين البان بنتين تقدار بانك يروان بتكنين وآرامي وأسكتة وان نفسها باش خانم حياة هنوكو نفزقها جنيه يعني أركي وجية تشجوتي خواستن بتايبتي دي درباري جنيه دا درباري بن بيكرين كو در حق جنان دا تيكرن وكون هام آمجا كاري زندان كرنا كردين عفرين جالية جروبين چكدار وكو تينا زندان كرن جالية وان جروبان و دا زندان النهيني دانا بن بيكرين در حق وان دا تينا كرن يعني هون بن بيكرين بفيرنجي هون توثيق دكن هون بلغا دكن وكو نمونة
کاری وا به تایبەتی دوی واریدەچیە هون چی دکن براسي كارنا أو عشان صاروخ هندرة أنجمان ده أم شرمتار بكن شيء تكها بالتكرن بحق الجنان تكرن لجنان جهان التقارير في كل بتاعتي أم سكنات أم اعتصامات تكن أم شجنا تفقدنا عند تنظيم انتهاكات وتوثيق وفيتك يا سعيد عمر انجمن هي تواصلنا دارتيري بطبعا تدريس ديوان رفض السورية وكل فاسد انتهاكات الجسم هذا بالفكرنا بالفكرن أن وفيتا يا سعيد يا عمر انجمن أن أضحي قديم بله گلک سپاس جبو اندامان ویزگاه جن و زاروکاتیه یا انکسه خانم حیات قدچو ج قامشلو تلگلمه بو گلک سپاس لسر آمده بوناته لگوندوار دیرکا روجاوای کردستان جبر ریگریا دوریه که امریکی و نرازیبونا ولاتیان هیزن روسی نچار بون وکشن نوچک هانی ما لدیرک دازانین جبر ناکوکیان نابراوان و هیزن امریکی ده لدوره و نرازیبون و شرکی دفکی جعالی گوندیان و لسر آواکرنا براگه که روسی ایروسی به هیزن روسی جه دبستانا گوند قصر دیبه لگوندوار دیرک وکشیان هروها سربار کر کو دوریه که امریکی کو جه چار زری پوشان پیک دهات لگوند خانه سر بجیبویا و چاودیریا دورید که قام شلون نزيكي 500 دونم جهو جنمي جوتكاران لآلية نابرا باجار قام شلون سيبين دهات شوطانت هن چالقوانن قام شلو دانازانين كو تيمن آگر بمراندنه ببجداريا ولاتيان كارين آگر بمرينن آمجا جيكرن كو اگر هيا آگر بدست جندرمين تركي جآلية سينور و هاتبه بيخسته نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری ده بلندبونی ده ایرو لروجاوای کردستان $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 2000 لیریان هاتا فروتن و به 1908 لیریان هاتا کرین. او جمعه کو ایرو دلار امریکی لهمبر لیره سوری تو مارکریه پشتی وی چندیته کو او بویا دمک بهای دلار به 1700 لیره سوری بو تی پیش بینی کرنجی کو بهای دلار 2000 لیره سوری در باز بکه. پشتی کارجم اسد 400 لیره سوری جبو 1 کیلو گنم دست نشان کریه ریببریا پیاده ریگری لجوتکاران دکه کو گنم خو بفروشنا رژیمه و جوتکاران نچار دکه کو گنم بفروش نوان پشتی کو دمه چنینا جال روجاوای کردستان بداوی هات ورزه چنینا گنم له هندک ناوچه دست بکرو له هندک ناوچه دن ته چاوره کرن کو دست بکه دمه فروتنا گنم نزیک بو پیاده ریگریه لجوتکاران روجاوای کردستان دکه کو گنم خو بفروشه وان نچار دکه کو گنم بفروش نوان رژیم اسد نرخ کیلو گنم به 400 لیره سوری دست نشان کرده و پیاده 315 لیره جبو هر 1 کیلو گنم دست نشان کریه جبر کو نرخ رژیم اسد جه گنم را بهتره جوتکاران روجاوای کردستان دخوازن گنم خو بفروشن رژیم اسد لیره ببریا پیاده بریار ده گونه به جوتکار گنم خو بفروشن رژیم اسد و ریگریه لوان دکه ریبریا پیاده لگوندوار حسکی کو ورزه چنینا گنم لی دست بکریه نهلی کو جوتکار گنم خو بو سایلون رژیم اسد و کوهازن و بندن لشکریش بو ریگری کرنه لسریانه برا حمود و حسکی دانینا او جیدا کو برهرگر نکاربن بگهنه سایلویان وکه همان سیناریوی سالا بوری پیاده جوتکار نچار دکی کو گنم بفروشنوان او جی دریا سمساران و بازرگان سر به پیاده به خو گنم دفروشی رژیم اسد به نرخ 400 لیره سوری او بخوا به نرخ 315 لیره انج جوتکاران دکره
ساڵە بوریەک ژێمەرجن سەرەکەش بۆ فرۆتناگەنم بۆ ڕژێ ماسەت پێویست بوو بەڵگەین منشە ئەوڕ بە بەریا چاندنیە لە جەم جۆتکار هەبن داکووەرێ پشت ڕاستکردن و خۆی یەگەنم جۆتکارە و ئەگەر ئەو بەڵگەنە بن جۆتکار ڕاستی ئاستن گیانتێن و پێویستە بە ڕەشوە و بەرتی لێ بەڵگەیان پەیدا بکە و یانژی نەچار دەبن دە بازارە ڕەشدا بە نرخەکی کێم بۆ فرۆشتنە بازرگانم ڕژێ ماسەد و پەیدا بنگەهێن و ڕژێ ماسەد گەنم لێ کۆم دەکەی دەهێرە ئەسەرۆل حەیوانیە و ئەلجورمزە کریا بارهەلگرێ حتاک و گەنم بەدگوهازن دە ساڵا بوریدا ژە 100 حتا 300 هزار لێرێ سووری بوو ئەو جێژ بلیمانە هەر ڕۆژەکە و زێدا دە سرایەدا 25 هزار لێرێن سووری ڕۆژانە زێدە دەبوون هەروەها ژبلی کریا کرێکارن و گەنم بارکردنە و ئیساڵژی هینات و زانیارێک دەبێ دەربارەدا نەهاتیە بەڵافکردن. بەڵێ تەماشەوانان هێژاب بیاوایم دکێژن داویان و جەنگ حتا بوتەنەکەتن بمێنن خێر بەشێت هەرشەب.